Yeah? Totoo tawag? Kung nga rood, ito yung number ko, mga DJ official ta messenger mo. Good PM po, great kumahan, mga anak ko, na mga kukulit sila, Ian, Kate, Hayden, Heidi, Rian, Joy, Pascual, Vertine text from Mama. Diba? Mama. Good PM manong, apay awan datlag na sonata. Paikan Taiwan jay, tagun kunam. From, number na? From nobody, mating kali lang nga nanay. Bangga tayo manong, abo Kablao man dagiti Barbosak and Garcia family dito San Manuel at Tiago nga matamang nga dumdum nga iti programa yo. Pa-request man abo datay Rest Your Love on Me. Thank you and more power. Okay, we'll be doing that later. Kablao man ni Patokol nga matmator gis Mick Kadong. Ano naman? Bigit talaunay ka. Hello from Jessie Lacerna dito Facebook Live. Hello. Pabati naman po from Fernandez family. From Emilio Fernandez. Kanaman ni Tots Dumlaw nembag amalam yo apo. Pay kantaman jay kantang arorod. Pagritman iti Dumlaw family G Marcos Ilocos Norte. God bless po. Pabati man ako dito sa mga Abe family. Ano naman? Minokamo Japan from J Takahashi. Hello manong, pagkabati man nila kay kong ni Daniel Flores at da jay igid Tibaybay jay Batangan Gonzaga picnic na kano ading Corrigi Morales kan pare John Manuel kan Kumarik Esther. Salamat manong Balsenak Manpay from Robilin Morales. Watching from London from Freddy yung mapilya na SNR ko na naman. Sige, balse po tayo. Time check, 1 a.m. here in Maryland, USA from Evelyn Ruiz. Hello, Karoba, number 1 avid listener and viewer, the 4-decade duo from Saudi with love. Salamat, Karoba, makapaikat talaga banbanog. Dagiti, kan tayo. Dagiti, Dagiti. Medyo nakana pa si Jay, nasa midnight. Okay, may sabi abang sunata. Manipod mo iti second album iti 4-decade duo. A song called Compare. Unay di pa ng daydayaw mo kinibakit ko. Amin pa ng tari pato na kada kama pamilya na. Aglalo nung nakapelas di nakiting tamatam din ba isina. Magmadlaw ko daytang em respeto at paliiwag lata. No maminsan jak kaya't nga iparang kang kalibakit ko. Isumit kan tisip-siputam imbes nga tay tagay ang arak mo. Ngam no madkinursunada tay panang tetex mo kan kuana. Ulitem pa'y ti maminsan pakanan kan iti Granada. Amok launay adi ka kontento kini bakit mo. Sampetan para saan sanong tumawag idipempay ta cellphone mo. Ti anos nakit di amakiten nakin kanga aging babaro. Maamiris mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Kontento kini bakit mo. Sampetan para saan sanong tumawag
idepempay ta cellphone mo. Ti anos nakit di amakiden na ken ka nga aging babaro. Maamiris mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Ala ka di pati muntarik nam ken ni bakit ko. Dagiti putot mo ti asikaswem sa angkad ni bakat ko. No di ka ang naragsak dim iramraman iti pamilya. Dungdung ti pamilyam ta isudan tot pagsandagam. Ang launay adi ka kontento ken di baket mo. Sang petang para saan saan mo tumawag idepempay ta cellphone mo. Ti anos nakit di amakiten na ken ka nga aging babaro. Maamiris mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Maamiris mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Talagang adagap na ajay hamuurayanan nga nagdiso nga dagos na medyo na late basit ti pa nang tupak na bed tao. Ket ko na dito'y official text line na nimbagang altaw yung manong June. Patukarin nyo man dajay Magellan. Bueno, do at me. It's me June. Sevilla from Rizal, Santiago City. Hello, Karuba. Happy Easter sa inyong lahat from Ate Ella Banadero. Pabati man manong June, Kenji MT Pamilya dito Rizal, Santiago City, Baldovino family from Noel Baldovino, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kung naman ni Mike Milio, watching from Canada. Hi po, pabati po dito sa Al Ain, Abu Dhabi, Miss Evelyn Rosales. Kung naman. Pabati po sa kapatid ko, Julie Grace Olivera sa pamilya niya ng Rizal East, San Isidro. Nakikinig sa inyo from Angeles, Pampanga. Okay, kablawa man DJ ni Uncle kong Edwin ken Alfred nga agkalkali iti abot dito'y ayan made ti Kabarugis Quirino. Ay kakit-kitaan nyo no yung klase ti abot ti nakalkalyan naman laki di no buti ulag pakaisap makanadata. Parages naman po yung anak. Please, salamat from Micaela Batong Bakaw. Watching from Glendale, California. From Sam Adarme. Pabati po ang family ko sa Alfonso Lista, Bartolome family, Ignacio family. Papukuman paimat apo ni Antik Teresa Gamiao. Oy! Paikantay man apo tay kid daw from Jing Ignacio Bartolome. Kantina kayo ni Ate Teresa. And pa-reserve man kanya mo April 29 party ni Jojo DJ High School. Tog-tog. Tog-tog. Kuna na DJ ka anak ha. 29? Kita baka see my calendar of activities. Yes, sir. Okay, we are still open. Okay. 27 at done, 28 at done. 29 Sunday. Unlucky baka no atituitan to station. Sika ano? Diba? Jika na kami no radyo. This is a regular program. Okay, ngarod. Touch dumlaw. Ano ko na? Touch dumlaw nga. There goes. I can't read. Touch dumlaw ako mo dito eh. Pabati naman dito sa mga Abe family. Minokano, Japan. Nabasak tayatan. Wadudi agiti comments na dita. Muna dito eh. Watching from Stockton, California. From Meli Abrientos. Watching from London. I love your songs from Socorro Beth. Biteng Direct. Wow po. Hehehe. Miss ko kayo mga denggen ti Domingo. God bless. Watching from Riyadh. Konami ni Joan Agustin. Okay, like we have said, Apo, we'll be back with your calls. Damdama, talagang mabaling kayo tumawag, Apo, over ito'y messenger ni John Mark. Karod, may saping kaso natin sagot, may kada kayo, Apo, may isang Ilocano folk song way back
way back then. And adamo ti medyo green apo nga version mi ditoy. Dahil tingar din apo, sang cold nagsabong kinayat. Nagsabong ken ayat ay pay tigasan. Nagsabong ken iliw dato ken rigan. Awan laeng mauray kung nga kaasin kaniyak nudilaeng talangam mabuybuya. Manipot pa'y idisi katay pimanaw. Binil bilang utipet sa tiinal daw. Sa nga pulo ket taluti mabilang iti mayo. Simbang pagkabiyag kutak siyang nilipat mo. Ala bigbigan man no siyak matladay din. Ingka inay ayat sirok sa lamagi. At sa sangit day ti pusok no malalagit ko dagidi. Day di kaslabong bilya nga at subli-subli. Okay, we will give way to your call. Tama po, ito mo tawagin. Milipas mi lang dati sonata. Nagsabong kenayat ay pay tigasan. Nagsabong ken iliw dato ken rigan. Awan laeng mauray kung nga kaasim kaniyak nudilaeng talangam mabuybuya. Manipod pa'y idisi katay pimanaw. Binil bilang kutipet sa tiinal daw. Sa nga pulo ket taluti mabilang iti mayo. Simbang pagkabiyag kudakel kabuksit mo. Ala bigbigan man no siyak matladay di. Ingka inay ayat sirok sa lamagi. Aksang sangit day ti pusok no malaglagip ko dagidi. Day di kasla sardinas nga agsubli-subli. Aksang sangit day ti pusok no malaglagip ko dagidi. Day di kasla uong nga agsubli-subli. Aksang sangit day ti pusok no malaglagip ko dagidi. Day di kasla silinga at subli-subli. Ano yan? Ang kangaroon tawagan na dito mo tawag ito tayo ang mga laki no nakapungtutan ta nagbayag mga hantang pick up the call na. Kering. At tingor din karuba, the first caller tayo for our second set. Hello? Hello. Yes, hello ading ditan online kan ket naimbangal da mo. Happy Easter. Di magsaw. Haman. Nahay. Sige man, asidi ka. Hello? Hey. Katulog sa. Hello? Hi, hello. How are Yes. you? Fine. May? Apo na idip mo na tayo tawag na. Ayan, apo no tumawag kayo apo kat lipatin nyo pa lang din yung Facebook Live at ay tawag di asikasun tapno mati nga mapugsat iti conversation. Ayan. And once again, please feel free to call us for your live greetings, Abu. Okay, for the meantime, here's another one from our latest album, a song called Congresswoman Catherine. It goes out to? Wow, what Yeah. talagang aking list ka mabasita na
Gos ato. Auntie Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii. And kastamat kina Uncle Ronald. Kino kaya Roylan kan Roy ba? Yes. Ni origi text line dito tawagan kini anting Daniel. Ini anting Josephine. Awan. Ni anting Lisa. Kanaminan nga kabagyenda. Nagadugtaw-tawag di text line kan kon cellphone mo. Okay, badasin naman dito text line. Text line? Wala naman pantawag yan. Kanta muna. Isungarod, malilito ang nanyatipido utak tatan. Dati cellphone, text line, o dito messenger mo. Aumpay mo ito, aumpay. Okay, ngarod, sa dinuti ayan nakadidayta nga kuwata. Sige, biro ka lang. Pabati po sa Sorbida family dyan sa Asingan, Pangasinan. At Dominguez family sa Lancaster, New City, Cavite. Natidignan calling. Ayan, dati caller tayo. So, good afternoon. Sige, makitungtungtan. Asitig ka tayo. Hello. Hello, ate. Hello. Kamusta? Hello. Awan. Hindi kayo awan mangag ko din. Nakasaksa man. Amo mangag. Apo handa nga mga incoming call. Once again, please feel free to call us for your... Awan, hindi mangag. Okay, tawa. Testingin mo ulit damdama. We have some technical difficulties, Karo ba? Pabati naman po Kuya Jem Pastor from John J. D. Guzman. Dito mo mat. Watching from Dubai. From Evangeline Isidro. Madita kayo mangag ko na nanay. Awan sa uyo. Okay, at this point, we'd like to greet also Ma'am Marisol A. Dumon. Yan, thank you very much for listening. Of course, greetings coming from Dr. Adriano G. Sabado of Ranyag High School International Airport and Manufacturing Corporation. From Ranyag High School po, iti Ranyag Ramon Isabela. Nga iti... kaano laang iti inisturbunak dahito yung serjano talaga mga ano yung baga ng arami naman dahito yung sonata no kung nanakat narigatan itihan nga mang giveaway itang request na DJ putar mi apo nga sonata ti Ranyag High School, the alma mater Song of Ranyag. It was written by Dr. Adriano Sabado and the music apo kat siya mo tinanglapatan. And that was 2002, I guess, itinaramid and how many taumutan tinaglabas. Ngaro tayo na today, bolong na dyan Congresswoman Catherine. So there is, dito yun na po, sunatang may paay. Katag ito amin na napong gagayami. Dito Hawaii, especially iti Cabal and Salvador family. Ay naggasat lakit din ti ada politiko agayen na amin ket maghunod na nagturay at lalo no kumpadre na nuwad da atraso na ada ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayen ta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamit kasta agayen na nagpintas ti kawes na ay kenag nga tutita kung nano agtig na'y kaslan iso ti agtakem a diputado aset ganem ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamit agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalat na abuyod mo arig na mitin kit politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine kaya't kamit agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine napalak ta abuyot mo arig na mitin kit politiko nukuyog mo
kaya kumet iti kasta nakaam-amo iti grasya. Congresswoman Catherine kadin ala sige nagayenta tanuwat tanto papanambay sa aktumet nga umipos-ipos ken ka atay pati siya ti patanda. Wow, nusumungad ta Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuwat danto proyekto may pangrunam day tulo mo. Congresswoman Catherine napalat ta abuyot mo arig namitan ket politiko nukuyog mo. Congresswoman Catherine aset gat manday tasakam nganuat danto kaguram di naktuwa kukuptaran. Congresswoman Catherine alaan nak nga buyot mo alin ka di iyawat mo tawalek mo